singabantu abavuleyo urhatele silapha kapiyose nathi sokhuza kunye nani sikhuza ubeni ingafuna nangubani ukufa silapha ke thina ngoku siyaqala bopiyose lo msitho wethu nathi sithi bye lo mzukulwane esimaqwashini sithi bye nathi nanjengomuntu ohambileyo nathi kule ndlela ngoku yolo nto futhi sibonakala bathi khona nathi akabafana lo December kwaphinde laphi abantu bangala phinde laphi alelwa nguJabane ekhaya alelwa nguJabane Okusivuli okokuqala thina ngongela nathi kwethu lo kasigene emsithweni okusivulile semagadini ndaka mamqwashi lo ngomzukulwane emavali ngoku balandela katayasi uthe manje ngebhuti ezabiza umuntu athethe into ayaziyo ngalofana ezinhle nezero ungafihli ngoba ninomntu ogqibela yolo mina ndimenze ngebhuti izabiza umuntu kodwa andizi imntu mna ngumoya wakho umuntu azazixelela bangoku sangaphambili zothetha ngobomi lapha khona ndini makadisemba wena nomkhulumina wakho sami indlela ende kunye nayo sami indlela ende kunye nayo ngokusilapha ungathi abadada ndaba nabo ukwenda bakhunga bona bayikhunga silapha kodwa sangayinqa yakho naye senginqala ubuhle wakho yintanda londiyo ngoke safuna ingoma abazali umuntu azivayo umaziyo ubone thethe ngobo ithi into yami mina nimele lonto ngoba thina asingombutho oqala kokugqibela thina singabantu ababomvu abazalwa nini mamqwasho sibomvu lento nayishiya kuqo la siwisanga enasiwazibe kulo njengani ayibamba lento athuli nasayibamba nangoku ngoku safakela ingoma lapha emzukulwana kwezomuntu zukulwana lapho ezomuntu aze ngaphambili sithethe ngobo apha ngathi ne-hour bayixoxe sigoduka ngombani yabenza zimbili okay sine-hour ngithona beni andiphilanga andiphilanga